I dobrodošli na Šeni Bebe kanal, moje ime je Bruno i danas ćemo igrati Minecraft Sky Factory. U prošlom videu sam pokazao kako se instalira Minecraft Sky Factory za one koji nemaju original account za Minecraft, od kojih sam jedan i ja. E pa, ako ste igrač kao i ja, da nemate original account, slobodno pogledajte i trebalo bi vam raditi, jer meni radi. I odmah sam u tom videu rekao da ćemo započeti sa Minecraft Sky Factoryjem, pošto smo ga već instalirali, da sad on ne stoji bez veze, već da možemo igrati. E sad, na početku nam je bitno da dobijemo sapling. Kao što vidite, ja ih imam već 3. A nekako najbrži način za dobivanje njega je da napravite te krukove. Vidjeli ste kako se rade, samo 4 stikija. Složite 3 gore, 1 ide lijevo, u biti u slovo L. E sad, da postavimo na donji ili na gornji? Ajde, postićemo ovo dolje. I sad ćemo srušiti ovo što nam je ostalo. Tako, sad smo se tog suvišnog dijela riješili. Sad ćemo posaditi jedan sapling i napravit ćemo slabove. Da ovaj naš točić malo proširimo, da ne bi pali. Jer često se desi da padnete, jer nezgrapno je, inače na normalnom Minecraftu imate neograničen svijet i ne morate paziti kako, gdje i kako stajete. Kako, gdje i kako stajete, bravo Bruno. Ne morate uopće paziti, samo šetate, a ovdje vam je već malo kompliciranije, bar na početku. Pošto vidite i sami da je jako usko i vrlo možemo lako pasti dolje. E sad, u ovom modpacku postoji mod koji ovako kad tučnete drva počinju brže rast, imaju efekt kao da se bone meal stavlja na njih. E pa tako da ćemo mi malo ovako klektati, ako se tako kaže. I sad bi se trebalo bar vidjeti da trebalo bi biti, znači klekćemo i trebalo bi se pojaviti kao efekt bone meala. Kad stavite bone meal, vidite te zvijezdice zelene, kao da ono raste. I samo tak stišćete i onda će ono brže narasti. Evo ga, kao što vidimo narasla je. Ovo su... Kuš tu dođe. A ne može zato da što je poluslep. Idemo prvo srušiti samo ova prva 2 loga, ili kako se, oak wood. Ja mislim to zovu logovi, pošto nije prerađeno drvo. Znači ove nećemo skinuti da nam se lišće ne miče. E sad opet ćemo napraviti malo slabova i proširit ćemo našu točić. Proširit ćemo skroz ovako okolo, tako da mogu aktivirati vein miner. A svi znamo što je vein miner, bar bi trebali znati. Sad idemo ovako, ne, znači sad stavio sam si da mi bude na C, znači držim C i kliknemo i to je to. Zašto sam stavio C? Evo da mogu držati Shift, C i sad ovako. Jer ako držim Shift i sad na primjer vein miner mi je na Shiftu i sad na primjer držim Shift da ne padnem sa ruba dolje i na primjer držim ovo da srušim i cijela platformica mi se sruši, a to ne želimo. I onda gubimo sve te stvari. Samo da ovo koliko ih ima. Tako. Sad ćemo još malo s ovim
ćemo isto malo proširiti naš otočić. Zašto uvijek pogriješim? Znači sa svake strane ćemo malo da bude kao neki kvadrat. Tako. Tu bi mogli staviti baklju, toliko da imamo nekog svjetla. Ovi silkwormi, ajde dok twerking, na engleskom dok twerkamo, ću vam objasniti šta su ti silkwormi. Kao što vidite, on vam izgleda kao crv, to vam je crv, silkworm vam je crv, i s njim infested, mislim da je zaražavate lišće od drveta, i onda kad se to 100% zarazi, znači po kockicama vam se to zaražuje, i evo pokazat ću vam, stisnite desni klik i sad vidite ovo infesting, 1%, 2%, sad nisam ga dobio nazad zato što sam trebao ostaviti, ali nema veze, i onda kad 100% bude infestirano, zaraženo, onda dobijete svilu biti dobijete, svilu, i od tog gradite vunu, pa krevet i šta god vam je volja. Sad, od ovog drveta što ćemo sada skinuti, napravit ćemo oak barrel. A čemu nam služi oak barrel? On vam služi za... sve ćemo pretvoriti. On vam služi za sakupljanje kišnice, no u njemu još možete i praviti drva. Ne drva, zemlju. Znači evo, stavit ćemo tu i tu. Tako. Znači sad vidite, uzmete saplinge i samo desni klik i stavimo. Mislim da ih ide 8. I sad piše composting. Sad kad se to kompostira dobit ćemo još jedan dirt. To nam je potrebno da brže raste ova serija Minecraft Sky Factory-a, i to nam je bitno. Tako da idemo malo dalje twerking, da nam naraste drvo. Ono kad se kompostira, onda ćemo drugo posaditi tu negdje. I vjerovatno ću ovo, wow, vidi naraslo. Kruk, c, držimo. Sad, otpor nam je kruk. Držimo c, a, c. Tako, 11. Mogli bi... ne znam jeste znali ovo, no kad stavite ovak dva dobijete oak wood planks. To nisam znao do neki dan. Kad sam gledao malo po internetu taj Sky Factory, i to sam vidio da se to može napraviti. Mislim da se to u normalnom Minecraftu ne može, no nisam 100% siguran. Koliko ja znam, ne može se. A ako griješim, ispravite me. Znači ponovo ćemo posaditi. Evo ovako, sad vidite piše dirt. Stisnemo desni klik i dirt nam se uzme. Sad, njega ćemo posaditi 1, 2, 3, 4, 5. Tu ćemo posaditi, tako. Napravit ćemo jedan X. To će nam trebati, i tamo oko ovoga ćemo isto malo ograditi, samo ne ograditi, napraviti platformicu da nam ne pada ovi saplinzi. Tako da kad skupim malo više drta, vratit ću se nazad. Tu sam sad skoro spal dolje. Ok, evo nas nazad. Malo sam baš malo, dosta sam proširio ovaj otočić. Tu sam napravio više barrela pošto je kiša počela padati, napada. Ovaj crafting station sam malo prebacio, napravio sam chest. Mislim da je chest bio i prije, no nema veze. Tu sam stavio ovu kuću da se vidi odakle smo počeli. Tu sam napravio farmu drveća.
tako da mi sve bude jednostavno. Znači da mogu više drveta dobivati, da mi sve bude na jednom mjestu. I na donjem slebu je zato da mi se ne mogu stvarati mobovi. Tamo ću vam reći kasnije šta ćemo napraviti. Ali prvo da... Je li ono veliko drvo? Nije. Ali prvo da skinemo ovo ovdje. Sad idemo ovo drvo što smo dobili preraditi u ovaj običan wood. I saplinge ćemo ostaviti ovdje. Sad odavde, tamo ćemo napraviti mob farmu. Znači nikad ne mjerim odavde, odakle se krećem. Gledao sam da svi odavde gdje se kreću gledaju, broje u stvari. I uvijek brojim odavde. Od gdje mi završava moj točić pa odakle puteljak. Znači odavde, ne znam koliko je tamo, trebalo biti 23, 4 ili 5 da se mogu mobovi stvarati. Znači mi imamo 222. A sad ovdje će biti, znači ovdje, 196, 222, znači 26, ako se ne varam, 26, da. Znači to bi bilo sasvim dovoljno. Znači tu sam napravio platformicu isto na donji slab da mi se ne stvaraju zombi. I sad ovdje ćemo napraviti nego crnu prostoriju ćemo napraviti. Tu nisam ispod stavio zato da ne trošim bez veze slabove. Drvo. Znači ovo ćemo ovdje nadopuniti ovako na 2. Da mi se mogu stvarati zombi. Ovo ne ide tu. Sad kad smo završili to, tu ćemo staviti jedan slab. Pa ćemo se popet gore. I tu moramo staviti ovako. I tu jedan. Ovdje i ovdje. Tako. Znači radimo crnu prostoriju i sad samo ova zadnja 2 stavljamo. Zato što ćemo odavdje dolje staviti slab. Da ih možemo ubijati. Jer kad ih tučemo po nogama onda creeper ne eksplodira. Jer nas ne vidi. I zato radimo na ovaj način mob farmu. Znači tako, sad smo to ogradili. Sad gore bi trebali staviti slabove. Sad ne znam jel treba ići još jedan za enderman da se može stvarati. U biti, ajde popećemo se gore. Opala. Ovako. Ne možemo tu skakati, da. Joj, jesam budala. Konj. Mislim da ćemo ovo trebati još malo proširiti. Zbog ovoga. Tako da moramo staviti ovdje ako se ne varam. Da, ovdje se ne mogu popati. Ovako. Popnemo se gore. I sad ovo je jedan. Mislim da je ovo donji slab, ali nisam siguran. Sistem F7 da idemo, znači ove žute linije nam pokazuju razinu svjetlosti. Znači kad je crna prostorija, te kako se zovu linije, one su crvene. Znači bitno nam je da ovdje gore ne budu te linije, kao što vidite nema ni tamo, ni tamo. Eno vidite, zombi se stvorio. Vjerojatno se stvorio na dirtu, pošto se na ovome ne može stvoriti. Znači još nam samo ostaje da napravimo završni dio ove mob farme i to bi bio kraj za ovu epizodu. Mislim da smo dosta napravili. Tako da ovo ćemo uništiti. Sam to popio van? Nije. Ovo ćemo isto uništiti da se ne stvaraju. Opa, ovako. Sad moramo napraviti još slabova. Tako, to će biti dosta. Znači kad završimo, tu unutra bi trebali biti crvene linije. Eno vidite, tamo ih već lagano ima. Tako da je to dobro. To je dobar pokazatelj da nam je da je taj dio prostorije crn. Vidim, nemam dosta. Joj, moram ići po drveta još. I znači završili smo onu mob farmu tamo. Ovo tu je gotovo, tu se više nema šta. Mislim da bi to bilo dosta za ovu epizodu. Tako da
hvala vam što ste gledali i ako ste uživali naravno ostavite like, komentirajte, ako vam se svidjelo ostavite like kao što sam već rekao, no to nije potrebno, mislim nije nužno. Tako da vidimo se u sljedećoj i